kanssa pois vaan, niin saadaan puhuttua. Niin... Joo. Hieno peli. Jumalauta se menee kovaa. Aivan mieletön. En ole varmaan katoa tuolla nyt tänne on kovaa ikinä. Että se mieletön pito, kun nuo renkaat pitää, niin kaikki menee asfalttiin, mitä sieltä tulee ulos. Niin on. Se lähtee kyllä hyvin. Normaali Porsche, että vähän kevyt toi keula, että se vähän aliohjaa, anteeksi. Mutta kun painaa vaan kaasua, niin kyllä sieltä tulee. Niin on. Tosi hieno. Tosi hieno. Hyvin menee kyllä. Uskomaton voima siinä on. Nousee hyvin tuolta. Joo, se pystyy painamaan niinku semmoisessa jyrkissä mutkissa niin ihan niinku heti jarrutuksen jälkeen painaa vaan kaasut, niin se tulee vaan sieltä, niin ei se lähde sutimaan ollenkaan. Niin on. Mä tykkäsin tosi paljon joo. Aina mikä tuo jarrupuoli on normaali Porschessa niin pirun korkealla, niin kestää ne kauan, että se on nostettu jalku. Ihan totta, ja sitten se on niin kuin ne kääntyy vähän niin kuin kuplavolkkarissa väärään suuntaan. Sitten on aikaa kun maino Porschella, mutta tosi hieno. Voimaa riittää ihan tarpeeksi ja hyvä alustakin siinä on, se pelaa hienosti. Että... Siinä on ihan... Porsche ei oikein voi tehdä mitään, se aina vaan aliohjaa ja sille ei oikein voi muuta tehdä. Aivan. Kiitoksia kun sai kokeilla. Niin... Kiitos. Kiitos. Tykkäskö Mika sun virityksistä? Joo. Tai tuunauksista? Ei ollut kyllä mitään moitittavaa. Että, voimaa oli kuulemma riittävästi. Ja pito on hyvin. Alusta käyttäytyy hienosti. Ihan pikkasen Mika sanoi, että aliohjaa, mutta se johtuu tästä painojakaumasta, että moottori on tuo perässä, niin sille ei oikein tahdo mahtaa mitään. Niin, se tuppaa viemään sitä vähän keula edellä silloin noissa mutkissa. Mutta hienoa, että pääsit käymään ja Ahvenistolla. Joo. Oli kiva nähdä tämmönen kunnon Porsche. Kiitos. Moi. Moi. Päivän toinen virittäjämme on Risto Pahla. Ja Riston tallista löytyy tämä hieno Mustang. Nimi on Risto Pahla, ikää 55 vuotta. Velipoika oli putkialalla ja se usutti, että lähde vaan putkihommiin ja sille puolelle sitten päädyin. Ja tää on Rose Starke 3 Mustangi. Roussin pajalla viritetty aika pitkälle. 420 hevosvoimaa moottorissa ja siinä on muutettu tekniikkaa aika pitkälle, mikä on ihan hyvä, että edes on paremmat jarrut, kallistuksen vakaimet, iskuväimet, joustot, kaikki on uusittu ja muutettu ja tuollainen korisarja päällä, että sitten vähän muuteltu, että niin kuin näkee keula on hyvin matala, että talvella sille ei ole mitään mahdollisuutta. Tässä on Mustangin vakio 4,6 litrinen V8, jota Rossin tehtaalla on sitten vähän viritelty, eli näkyvin on tämä mekaaninen ahdin tässä. Tähän on vaihdettu isommat jäähdyttäjät ja välijäähdyttimet ja tietysti ohjausyksiköt on Rossin omaa tekoa. Ja tässä on niin näitä hiilikuitukoristeita on laitettu, mutta nämä on jo siellä virityspajalla tehty, että varsinaisia muutostöitä itse ei ole tehty tänne, että tämä on mun mielestä aika hyvin onnistunut juttu, niin ei ole tarvinnut tänne kyllä koskaan. No kyllä kai se on sellaista nuoruuden into, mä oon ollut ihan autohullu tavallaan. Kyllä mä sen aika tarkkaan, että se on 110 000, se on noin karkeasti se hinta, mitä se on maksanut. Publicitate. Nou, Sano Maxima Perfume Collection. Balsam de rufe ultraconcentrat cu un parfum intens de care te bucuri pentru mult timp. Sano Maxima Perfume Collection. O lume magică a parfumurilor. E vreo problemă? O rezolvă Sano. Durere în gât? Hexoraletă în pastile are acțiune quadruplă ce ameliorează infecția, durerea, disconfortul la înghițire și inflamația în 30 de secunde. Hexoraletă. Știai că inflamația e una dintre cauzele simptomelor de răceală și gripă? Febra, durerea de cap, durerea în gât și nasul înfundat? Nurofen, răceală și gripă. Prin
Combinația celor două substanțe active reduce inflamația, calmează acele simptome atât de supărătoare și te bucuri iar de ceea ce contează. Nurofen, răceală și gripă. Țintește acum gripa și răceala. Acesta e un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dragii mei, primesc des întrebări despre cum am eu grijă de rănile sau de micile leziuni cutanate. Raniseptol. De ce? Raniseptol previne infectarea leziunilor cutanate, dar ajută și la vindecarea rănilor. Aplicarea Raniseptol nu ustură. Nu-mi place să cheltuiesc excesiv. Raniseptol, numai bun de pus pe rană. Bebelușul meu merită să se dezvolte frumos și sănătos, iar eu îi pot oferi mai mult decât dragostea mea. De aceea am ales Femibion cu metafolin și DHA. DHA îl ajută pe cel mic să-și dezvolte normal creierul și ochii. Am grijă de bebelușul. Băi, nu mai vreau telefonul meu. Sarcinii. Ce nu mă, scoate telefonul. Ce faci telefon, am simțit azi noaptea în priză. Dragoste. Băi, ia. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acționează asupra țesutului inflamat al gâtului de la suprafață până în profunzime, pentru un efect în profunzime de până la 6 ore. Strepsils intensiv pentru un efect de până la 6 ore. Atunci când te doare capul, e ca și când... Cu Pasconal acționezi împotriva durerii de cap. Pasconal, un capac durerii de cap. Durerea din sensibilitatea dentară este o durere ascuțită, nu poate fi ignorată de către pacient, nu trece de la sine. Recomand Sensodyne, este o pastă specializată pe sensibilitate dentară. Am încredere în Sensodyne. Nutella iubește pâinea caldă, bananele și zilele de weekend. Nutella iubește croissantul proaspăt și surprizele. Iubește clătitele. Iubește distracția, micul dejun și pe tine. Nutella iubește tot ce e bun. Atunci când se adună toate creierele la oaltă, urmează o mișcare genială. Ei își duc propria luptă, la fel ca tine. Scorpion, sâmbătă seară. Învață istoria de la cei mai buni. Vânătorii de comori. Sâmbătă și duminică. Un polițist nou într-un oraș vechi, unde nu poți învăța un polițist vechi trucuri noi. Problema este că ambii cred că e un polițist bun. Battle Creek. În fiecare zi de luni până vineri.